not informa vita bo cira kata da daun ni tania amudo nya mati sinto na aeroportu hodi atau transfer fali vai ia Letefoho ho avião helicóptero tambane da daun ni ia na aeroportu hodi atau lori ba ia Letefoho na acompanha no Husi tania cardio. Padre, dia mau bicara sedang kita acompanhar nomor dunia mati Issin estamos transfer na Husi ambulância para avião helicóptero e nós voluntários se desloca ao Husi Aeroportu ba ia Letefoho o avião helicóptero.
Dia kembali sila na daw kita kumpanya dari yang tani kardial Silva, amo cardial do Carlos Silva, homos, amo Circelo com a companhia direita italiana. Tani matebia amo tu nebe maxi transfer Husi a Aeroportu by Letefoho. Ani sa daw nita kumpanya na daw ni mati sing hori tamo na ba iya helikopter larat no hingors balu ta hori transfer ba iya Letefoho. Dia kembali sila na daw namin informasi bita botira kata afuinde kalau transferência amudu Husi Dili Aeroportu Internasional Nicolau Lobato Bahia Letefoho afuinde bato hinaba halte misa aban se fila falimai ya tukusi. Ya kata informasi bocira kata yaban loron sabu ya loron sanu resin hitu flow mayu tinangi ya tukus sanu resin dua horas Timor Leste se halo misa funebre. Oh, desculpa, se halo misa e a paróquia Becora Dili, o programa será durante e a Becora ser preparada. Nós até informamos que será que até depois de missa a cerimônia fúnebre se realiza e a loro segunda-feira e a loro sanolo residencial fumayune. E a horas tu sanolo missa fúnebre neve fatin a missa e a igreja se catedral Vila Verde Dili. Depois de missa, se halot amo Domingos da Silva Soares ni Issin mate e o cemitério dos Padres e a Maloa e Loclarandilho.
dan makin informação ni ami. Dapat informe itu bos dapat ia harus peruntan mati isi saya si Dili Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato bahia air merah Letefoho. Ima di sini di jauh. Kalau itu saudara saya itu melakukan lucu sih. Ini kalau masih ini helikopter begini ya. Jadi kaya mana
Nak bagi dan pun bagi gitu. Itu positif foto daw senta ko buko. Foto daw senta ko yung misalnya positif. Ha? Positif ya? Ah. Wala senta ko buko. Misalnya ko.
Kami acompanha. Cek malu sila dalil tanah tu inform kita buat sila kata kita udah tene. Kita tene kata ia lorong ida wohin sexta-feira ia lorong sanolo resinei fulong maio tinani ia dari sang ia horas tuku hitu 5 ia Hospital Nasional Guido Valadares maromak bolu hikas itania amu doben amu Domingos da Silva Soares ba kadunan rohan like no santo onone wohin ha fuende tuir misa ia dari sang misa ia Capela Hospital Nasional Guido Valadares ia tuku sianian a fuende ne ia tuku sanulu resmida continua misa badarua a fuende hotu ia tuku sanulu resendua media Husi parte diocese hamutu ko serani sira lori mate biang amudu mai Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato Timor Dili odi kalau fali lori fali mate Issin bai Letefoho ko avião helicóptero komune ia lorong ablan ia sábado ia lorong sanulu residido fulang maio tinari hundua ronulu resindi mane ia horas tuku sanulu resindua dia sirse fila higas fila fale mai hodi continua ho misa ia paróquia de Cora Dili ho programa sira durante a misa niam nessa Husi parte comissão ser preparona no ia lorong domingo ia cerimônia Nebreniang mulu ia lorong segunda-feira nebema ia lorong sanulu resensia fulan maio tinane ho misa ia tuku sanulu dader misa funebreniang fatin ia igreja sa catedral Vila Verde Dili além de daí depois de missa se halot amu Domingos da Silva Soares ia mati Issin ia cemitério dos Padres ia malua elo claran Dili tamane da unita uta acompanha kata kitanya amudu nya mati Issin tauna ia helikopter kodi atau transfer Dili di Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato Timor Dili ba ia air merah Letefoho
Afuindi dane aba se fila fale mai hodi continua homisa ya parokia bekora. Tamane sedangone amunya mati isi ya ona helikopter ayi menutu balutan se desloca ba ermera Letefoho. Kita pasti atau tenita mai to ba kompanya mutu na fatin ni live stream. Dali datang kami yatim ba malu karena isia kata taune ami la bele atu rabat u desi bai partner bat kama priviru Husi comissão sira ia aeroportu bandu atu desi kamane imagine na foti o distância na mo go gitu kamane ami disculpa. Tapi informasi kita buat cerita acompanha mati Issin amudu Husi Hospital Nasional Dili Valadares mai to di aeroportu ne mutu ko Italia dom cardial Husi Ricardo da Silva nomo so am serselu inclui ho hospital família nomo sarani sira mai mutu concentra ya aeroportu internasional presidente Nicolau Timor pode acompanha a mudunya mati Issin lebeatu desloca ba ia ermera Letefoho. Lama saya kai. Anak motor. Motor sih dilarang bongkar. Ayo bola.
dia como lo presidente Liwa Honduras desculpa na vele desse va tamu que a comissão será bando tamane previsto onde a mi fatigamos ho imagem de modo
dia maluk sira ida nama kita punya kampanye ita nia ate biang amudu ne mak harko no ba iya leno ermer ita nama i kusno rohan Husi Aeroportu Internasional Presidente Nicolau Lobato Komoro Dili ho hau no vai magno ho equipa lahlua atau obrigado vai em baita na kampanye no os bita bo tira to kampanye na fatenya tempo abang be mak ai si hal bisa vitania amudu ia paro kia orang ini tapi kita buat tira kita lu mai tabab how to tiap malu sira tu inform faltan dari kita buat cerita kata kabar ya tuku selalu resmida dari san na itu mai kampanye na fatenya aeroportu afuende tania mate Issin mate dia ngamudu fila falusi Letefoho mai ya Dili odi continua ho misa ba ya itania mate dia maluk sere na maki kosno rohan ho no vai magno se fila hikas ba misturi pel jont mo pos de borani